Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Bonsoir, Only mes 'cause amis you set up YouTube the mwen yo. table. Comment nou ye? Nou an form? Mwen kwe nou an form. Mwen an form. Jodi an, mwen tourne back ak yon lot video pou nou. Avant male pi loin, abonne a chanel la, partage l. Vwel bay yon zami yon, yon fami yon. Kite yon kommentaire pou mwen, like video. Ok? Ma di yon grand merci à tout moun ki abonne a chanel la et à tout moun ki bral abonne a chanel la. Mwen kwe, sou bot ko abonne a chanel la, ti video sa, se rezon ki bral fè ou abonne avèk chanel la. Gen moun kap di m kon sa, pou ki sa mwen pa poste, mwen gen yon semaine ki mwen pa poste, pou ki sa mwen pa poste. Men mwen te poste yon ti video, mwen te fè tout piti, paske mwen te sonje nou, mwen te jist poste l pou nou. Se pou nou jodi ya. Jodi an, mwen vin di nou, le nou gen relasyon ak yon moun, gen pil bagay, nou pense ki jwet, epi ki pa jwet. Koman pou nou trete yon moun nou reme. La fwa, nou kon gen yon moun ke nou reme, nou kon rend moun ap soufri, san nou pa rend kont. Le nou reme avèk yon moun, gen de bagay nou pa sipozi fè moun nan. Ou rele yon moun nan telefon, moun nan se menaj ou liye. Li pa pren telefon nan. Sa getan yon gros bagay pou, getan fè yon gros jalousi avèk sa. Non, ou pa du fè jalousi avèk sa, ou si vòze kite moun nan. Si l ta fè yon bagay, lèl fini la prelo, la di ou, ki sa l ta fè ou bien ki sa l pa da fè. Sou rele moun nan telefon, ou pa jwen ni, moun sa dwe ou yon apel. Wap tan moun nan, ou men si moun nan fè komentan li pare, lè sorge do a enkyete, ou kare li yon moun ki pouè moun nan, pou mandel, mwen le entel, mwen pa jwen ni, ki sa la fè? Ou pa wèl, mwen le depi matin mwen pa jwen. Din mwen rele mwen pa jwen ni, pou li rele mwen bezwen. Li do eksplikasyon, pou do ki sa l ta fè ki fè lote rele la, ou pa jwen ni. Ou pa bezwen ap pale avèk moun nan, nan sens ke moun ki sipoze pran apel lan, ki sal ta fel pat pran, li dwe pran. Moun nan gen wak gen lot bagay li ta fwa, ou bezwen fè jalousi. Lò moun nan fè jalousi sa yo, se pa reme moun nan pa reme yon. Se paske moun nan pa chache kompran ki sa ou ka fè, a ki sa ou pa ka fè. Lò gen moun ki nan vin ou dwe chache konnen ki sa moun nan ka fè, avèk ki sa l pa ka fè. Mèm si parfwa, ou pa konnen sa moun nan fè, epi li chanje, mè gen an pit bagay ou se pose konnen ki sa moun nan ka fè, avèk ki sa li pa ka fè, pou nou pa fè vie jalousi, pa bon nan relasyon. Jalousi important nan relasyon. Gen moun ki kon di kon sa, si ou reme avèk yon moun, li pa fè jalousi pou, se ke moun nan pa ko reme ou. Moun nan pa reme ou. Gen jalousi pou fèt, gen jalousi, se ti bagay jwet ti moun. Mem si reme gen jwet, le de moun reme, fò gen chita pale, pou yon ka kompran lot. Mwen ka kompran gen de moun le yo reme avèk yon moun, le yon renkontre avèk moun nan, gen de bagay se li yo fè bagay tan pou yo chita pale. Men ou dwe chita pale avèk moun nan pou ka kompran moun, pou ka konen plus de moun ou reme yan. Se la pou di chak ton ou renkontre moun nan se dil ke, bel chéri mwen remon bagay, sa konte tou, men fò chita pale avèk moun nan, pou konen ki desisyon moun nan. Ou ki dwa reme avèk yon moun, moun nan pa bezon yon moun, pou li boko bezon moun pou mariye, ou bien li boko bezon moun pou fè vil, ou mèm sak nan tèt ou, ite lak mariye an fò. Moun nan gen pa bezon mariye, ou mèm ou bezon mariye. Fò kou pale avèk moun nan, pou ka konen ki sa nan fè, ou bien ki sa nou pa fè, paske ou bagay ta wap chita tan moun nan, epi ta pase. Fò chita pou pale avèk moun nan, pou konen ki sa nan fè, ki sa moun nan, si moun nan ba wè fè fwa, gen moun. Yo jis bezwen reme, but yo ba bezwen fè fwa, ou ba mou bezwen fè fwa, fò konen ki sa moun nan vle fè, a ki sa li wap vle fè, ou konen ki sa wap fè. Reme pa yon jwet, espesyalman,
moun sa sou genyen ou pense marié avec, nous pense faire un foyer, puis pour nous connaître un petit bagage de moun nan. Ou bien si moun sa qualifié pour faire madame ou bien si qualifié pour faire mari ou c'est pas ou moun nan ou avec pour marier avec lui peut et pas si moun sorti besoin d'un foyer et pour pas jamais te parler avec nous pas jamais te connaître moun te besoin d'un foyer parce que il était belle fille ou bien il était beau garçon ou bien il était un bagage quelconque ou juste prendre mettre ou marier. Foyer, il y a moun qui va qualifier pour foyer. OK? Le ou reme yon moun ou dwe bay moun nan tout valeur li mérité. Moun sa supposé yon flè ki wapouze chaque jour. Moun sa c'est yon bagay extraordinaire. Moun sa dwe yon bagay ki cher pour ou. C'est pas pour n'importe qui chan wap di moun nan sa ou vle, sa ou jwen, sa gwen nan bouche ou pa gen respect pour moun nan. Non, ou supposé gen respect moun nan même jote gen respect pour parents. Ou supposé gen respect pour moun nan, faut bay moun nan respect. Les dwe gen respect qui t'a regardé ti vidéo ça. OK, bye. N'a priwe non yon l'autre vidéo. OK, bye.